Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ishyirahamwe ry'abaganga bavura diabete muri Uganda ryamaganye ryivuye mu makuru yatangajwe mu kinyamakuru The New Vision avuga ko diabete yiyongere mu gihugu kubera abaturage barya cyane ibiribwa gakondo byiganjemo ibitoki. Iri shyirahamwe ryatangaje ko aya makuru yatangajwe n'icyo gitangazamakuru bivuga kandi ayobya ngo nta bushakashatsi bwabikozweho. Ikinyamakuru Chimp Reports yanzwe ishyirahamwe ryamagana bene izi nkuru uko zigamije guciye kuba nta gihamya ku biryo gakondo bya Uganda bitera diabete. Ibiribwa birimo igitoki ndetse n'ubunyobwa n'idodo nimwe mu biribwa bikunzwe cyane muri Uganda. Iri shyirahamwe rivuga ko kuvuga ko bitera diabete ari ugushaka guhamura abaturage. OMS igaragaza ko abanya-Uganda barenga 500 barwaye diabete kandi ko umubare uziyongera uko abantu basigaye baho uko bishakiye. Iri shyirahamwe ryavuze ko ibitoki, ibirayi, imyumbati n'akawunga bikunzwe muri Uganda ahubwo ari ibiribwa byiza bidashobora gutera diabete. Hagati aho igisirikare cya Uganda UPDF cyatangaje ko cyateye muri yombi umutekamutwe wiyise General Yisa wambuye abashoramari b'abanyamahanga wa miliyari y'amashiringi. Umuvugizi wa General Muhozi Kainerugaba Colonel Chris Magezi yatangaje ko umutekamutwe azakurikiranwa mu nkiko hashingiwe ku itegeko. Ati abantu bose bamenyeshejwe ko umutekamutwe uruharwa wiyise General Yisa yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano yambuye abashoramari benshi b'abanyamahanga wa miliyari y'amashiringi yita General wa UPDF azakurikiranwa mu nkiko hashingiwe ku itegeko. Muri Uganda yakunze gufatwa abatekamutwe benshi bitira imirimo itandukanye aho baha abantu serivisi z'incurano bitira inzego z'igihugu cyangwa se zigenga. Muri Kanama umwaka ushize polisi yataye muri yombi Tumusime Joshua wamenyekanye nka Conrad wabeshye ko ari nyiri ikigo cyitwa Trinity Holdings akagirana amasezerano na Green Pass ikwirakwiza ifumbire hirya no hino mu gihugu. Icyo gihe Green Pass yishyuye Tumusime miliyoni 12 z'amashiringi kugira ngo ajye yitwarira ifumbire mu bice bitandukanye bya Uganda. Nyuma yo kwakira amafaranga aratoroka mu kwakira ko umwaka ushize kandi umusore w'imyaka 27 witwa Francis Turura nawe yatawe muri yombi nyuma yuko bigaragaye ko amaze igihe kinini atanga serivisi z'ubuvuzi burimo kubaga. Yarisi dogiteri w'umunyamwuga. Turuka yimbye ibyangombwa birimo icyemezo cy'uko yiziye umwuga anakorera imenyereza mu bitaro bya Hoima aho yishyuwe na leta agahimbaza musika miliyoni 21 zirenga z'amashiringi. Mabwire kandi ko basirikare batanu bazane yepfo yicwe n'ingabo za Uganda mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru kuwa mbere. Umupaka uhuza ibyo bihugu byombi nk'uko byatangaje kuwa gatatu n'abategetsi mu ntara Equatorial y'Amajyepfo y'imirwano yabereye. Imirwano yabaye kuwa mbere kukizwa impamvu yatumye impande zombi zirasana ntiramenyekana. Cyakora igisirikare cya Sudani y'Epfo cyemeje ko imirwano yabaye kandi ko basirikare batanu bacyo bapfuye. Intara Equatorial y'Amajyepfo isanzwe ifite umupaka muremure uriho na Uganda kandi mu byashize agiye igaragara ibibazo by'umutekano muke uterwa n'inyeshyamba ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'abasirikare bambukiranya impaka mu buryo budakurikije amategeko. Igisirikare cya Uganda UPDF ntikiragira icyo gitangaza ku ruhare cyagize muri iyo mirwano ndetse nta n'impande za guverinoma z'ibihugu byombi zagira icyo gitangaza ku rwego rwa diplomasi. Ibintu bikomeje guteza impungenge ku bijyanye n'umubano wa politiki n'umutekano hagati ya Kampala na Juba. Uganda imaze igihe ifite uruhare mu bijyanye n'umutekano Sudani y'Epfo aho isanzwe ishyigikira ubutegetsi bwa Perezida Salva Kiir binyuze mu gutanga ubufasha bwa gisirikare ndetse no kohereza ingabo zayo zidasanzwe. Mu kwezi kwa Werurwe umwaka Uganda yohereje ingabo zidasanzwe muri Sudani y'Epfo mu rwego rwo gukomeza kurinda ubutegetsi bwa Salva Kiir gwashya imitwe y'inyeshyamba ndetse no gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu mu bikorwa byo kugarura amahoro. Iyo mirwano hagati y'ingabo z'ibihugu byombi ishobora kugira ingaruka itari nziza ku mikoranire y'igisirikare bari basanzwe bafitanye ndetse no ku rugendo rwo guhosha intambara z'imbere muri Sudani y'Epfo zishingiye ku moko n'inyungu za politike. Abazenguzi mu by'umutekano mu karere bavuga ko amakimbirane nk'anga hagati y'ibihugu bifitanye ubufatanye mu bya gisirikare akenshi aba afite igisobanuro kinini cyihishe inyuma haba mu bya politike, mu mikoranire itavugwaho rumwe cyangwa se mu gushaka kugaragaza ububasha. Ni mu gihe kandi Sudani y'Epfo ikomeje kugurwa n'uruzo rikomeye ry'umutekano muke, ihungabana ry'ubukungu n'itinda mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'imitwe y'abahoze ari inyeshyamba n'ubutegetsi buriho. Naranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika barasika igisirikare cya Kongo Kinshasa cyabuje abasirikare bacyo ngo bitero ku irindiro ry'iro rya FCM rwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubutumwa bwa Telegram bwanditswe n'umuyobozi w'ingabo za FARDC bumenyesha abasirikare ba Kongo ko bagomba kubahiriza gahunda z'amahoro zikomeje. FARDC amenyesha abasirikare ko umwanzi n'abatera bagomba gusubizanya imbaraga nyinshi bagahangana nawe. Tariki ya 19 Nyakanga FCM na leta ya Kongo byakize umukono ku mpame ngenderwaho agana ku masezerano n'amahoro bifashijwemo na leta ya Qatar yabihurije mu biganiro. Mu nyungu ziri muri aya mahame harimo ko impande zombi zihagarika imirwano burundu aho uruhande rugomba kuguma mu bice rugenzura ntibame kugerageza gufata ibindi bice. Icyakoze aya mahame yagiye akomwa mu nkokora n'ibitero by'imitwe y'abazarenda ishyigikiwe na leta ya Kongo ku bindiro bya FCM byatumye muri teritwari za Masisi, Rucuru na Walikale hubura imirwano. Mu cyumweru gishize FCM yambuye abazarenda agace ka Murema grupuma y'amaboko ya mbere Masisi nyuma yo kwigabwa ibitero na abazarenda muri Ruke na Katobotobo. Amakuru ava muri Kivu Amajyaruguru yemeza ko guhera ku tariki ya 29 Nyakanga FCM kongera barwanya mu gace ka Kateku kari muri gupuma y'Ikobo muri teritwari ya Walikale mu gihe ishinga ingabo za leta Kongo gutegura intambara bundi bushya. Nyamara ari kuri rurwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryagaragaje ko bukomeje kurenga ubwenge ka Burundi. Impande zombi zemereje ku itariki ya 19 Nyakanga impande zombi zemereje ko zigomba kuguma mu bice zigenzura zizigerageje gufata ibindi bice kandi zigahagarika imirwano burundu kugira ngo ibiganiro bigana ku mahoro arambye bizabe umwuka mwiza. Umuvugizi wa FCM Lawrence Kanyuka ku itariki ya 30 Nyakanga yatangaje ko mbere uko amahame ashyirwaho umukono ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryohereje abasirikare benshi Burundi muri Ruvungi
Rubarika, Masango ndetse na Kibumba mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Kanyuka asobanura ko tariki ya 18 Nyakanga iryo ry'ingabo za leta ya Kongo ryasenye inzu z'abaturage risabura amatungo arengeje mu 5 mu gace ka Kawera, horezwa abasirikare benshi mu duce turimo Boko, Kabumbe ndetse n'amakwezi hagamijwe kukota Bijombo n'indi midugudu y'abanyamurenge. Umuvugizi w'iryo huriro asobanura ko tariki ya 25 Nyakanga ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ikindi gitero mu gace ka Ruke kari muri grupu Manyamaboko ya mbere. Ku munsi wakurikiyeho ritera muri Bitonge. Kanyuka yatangaje ko mu gitondo cyo ku itariki ya 30 ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye itero mu gace gatoya cyane ka Muheto muri Masisi, kandi ko ibyo bitero byose bikomeje gutwara ubuzima bw'abantu. Yasobanuye ko FCM turishaka gukemura ibibazo bifitanye na leta ya Kongo bizo biganiro bya politike, ariko unafite inshingano yo kurinda abaturage ibitero bingabanya umutekano wabo igasenyera ikibaho gituruka. Naho nyuma yo kubona ibyishimo byagaragaye ku ruhande rwa Joseph Kabila Kabange nyuma yo kurukiko rwa gisirikare rwemeje ko umunyekongo, ubiravuga ko byatangajwe n'urukiko bw'enegihugu bwe bushobora kongera kugibwaho impaka mbere yo kwinjira mu mizi muri dosiye aregwamo ibyaha 9. Abunganira baregerera iki ngo bafite uburenganzira bwo kurangiza iki kibazo cy'umwirondoro n'ubwenegihugu kuko byateje amarangamutima akomeye no kutumvikana no kw'inkuru ya Media Congo Kadomunet bivuga. Inkuru ivuga ko n'ubwo urukiko rwa gisirikare rudafite ububasha bwo kwemeza ubwenegihugu bw'umuntu, hari serivisi zashyizweho ku bijyanye n'ukuri no kwemeza ubwenegihugu bwa Kongo. Ku bijyanye n'umwirondoro watanzwe muri dosiye ngo ushidikanwa n'abantu benshi, abanyamategeko bashyirwaho mu buryo bukurikije amategeko leta bazasaba ibisobanuro. Isubikwa ry'urubanza ryasabwe ryahawe uruhushya rwo kwemerera abanyamategeko gusuzuma ibimenyetso byose byatanzwe mu itangira ry'urubanza kuwa 5 ushize. Urukiko rukuru rwa gisirikare rukurikiyeho Kabange gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba, kubangamira n'umutekano w'ikiremwa muntu, ubwicanyi nk'anakoreshejwe amasasu, guhishingira iterabwoba, gufata ku ngufu, iyicarubozo, kwirukana abantu no kwigarurira ku ngufu umujyi wa Goma. Urubanza rwa Kabila ruradahari ubwo atakiri mu gice kigenzurwa na leta ya Kongo. Mabwire kandi ko Constant Mutamba Tungunga wa Minisitiri w'Ubutabera Kongo Kinshasa yasabye urukiko rusesa imanza guhamagaza Minisitiri Judith Suminwa Turuka n'abandi bayobozi benshi mu rubanza rwe. Iki cyifuzo yagitanze kwa gatatu bwasubiraga mu rukiko. Arashinjwa kunyereza $19 z'amadolari zo mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo ubwo ari Minisitiri w'Ubucamanza. Mu iburanisha ryabaye ku itariki ya 23 Nyakanga, Mutamba yabwiye urukiko ko amafaranga atigeze anyerezwa ahubwo ko ari kuri konti za Societe ya Zion Construction SAR yatsindiye isoko ryo kubaka gereza ya Kisangani. Ubwo Mutamba yasubiraga mu rukiko yagaragaje ko gahunda yo kubaka gereza ya Kisangani itari mu biganza bye nka Minisitiri w'Ubucamanza ahubwo ko hari n'abandi bayobozi benshi bayifasheho ibyemezo. Nawe yasaba ko Minisitiri w'Intebe Rose Mutombo wa Minisitiri w'Ubutabera, Gerard Ngeto wa umuyobozi w'urwego rushinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari, Minisitiri wa Siporo, Minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo n'imirimo ya leta n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rushinzwe iperereza ku mari ko bahamagazwa kugira ngo batange ibisobanuro. Minisitiri w'Intebe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Mvonde ni bamwe mu Mutamba yatunze urutoki ubwo yisobanuraga imbere y'abagize inteko ishinga amategeko abashinja gushaka kumwikiza kugira ngo ibikorwa byabo bigende neza. Ubushinjacyaha bukuru nabwo bwagaragaje ko bwiteguye kugera mu nkiko abayobozi batandukanye mu Minisiteri y'Ubutabera, abahagarariye ikigega Frivao gishyirwamo amafaranga agenewe abagizeho ingaruka n'ibyaha ingabo za Uganda zakora muri Kisangani n'abagizeho mu kohereza Zion Construction amafaranga kugira ngo batange ubuhamya. Ubushinjacyaha bukuru buhamya ko $19 z'amadolari Mutamba ashinjwa kunyereza yazoreje kuri konti ya Zion Construction mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abigizemo uruhare rukomeye nk'ushinzwe gukurikirana ibikorwa byo kubaka gereza ya Kisangani. Mutamba yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko amafaranga yohereje kuri konti y'ikigo cy'Abaringa, anabisaba imbabazi ko yageze mu rukiko ahindura imvugo agaragaza uburyo Zion Construction yahawe binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Biteganyijwe ko urubanza ruzakomeza ku itariki ya Kanama. Urukiko nirubona ari ngombwa ruzamagaza Minisitiri w'Intebe n'abandi bategetse Mutamba yifuje ko batanga ibisobanuro. Naho muri Tanzania, leta ya Tanzania yashyizeho amabwiriza abuza abanyamahanga bose gukorera ubucuruzi buciriritse ku butaka bw'iki gihugu. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda w'iki gihugu Selemani Said Jafo niwe washyizeho ariya mabwiriza. Muri amabwiriza yo ku itariki ya 25 Nyakanga, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda wa Tanzania yakumiriye abantu bose batarabana igihugu kugira uruhare byibura mu nzego 15 z'ubukungu n'inzego zirimo ubucuruzi nk'ubwa serivisi za mobile money, gushinga inzu bagosheramo n'izitunganyizwaho imisatsi ndetse no kudandaza ibicuruzwa, ibikorwa birimo gusana za telefone, gukora delivery y'ibicuruzwa, gukora ubucuruzi bw'amazu ndetse no gushinga radio na televiziyo nabyo biri mu by'abanyamahanga barimo n'abanyarwanda buje kongera gukorera muri Tanzania. Leta y'iki gihugu yavuze ko ari amabwiriza agamije gufasha abanyatanzania kubona amahirwe yo gushoramo imari ndetse no gufasha abacuruzi muri kiriya gihugu gutera imbere. Ni amabwiriza icyakora anyuranyije n'amasezerano agenga isoko rusange y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yemera ukwishyira ukizera ko urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, umurimo na serivisi zose zituruka ku bihugu bigize uriya muryango. Ni ibihugu birimo Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, Sudani y'Epfo na Kongo Kinshasa yo na Somalia byashyizeho umukono. Kuri ubu nyuma y'aya mabwiriza bisobanuye ko abanyarwanda n'abandi banyamahanga bakorera ubucuruzi buciriritse muri Tanzania bagomba gufunga imiryango. Kugeza ubu ntacyo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yasura avuga ku cyemezo cya Tanzania. Ni icyemezo cy'ikora cyitezeho ko gishobora guteza umwuka mubi mu bihugu bisanzwe bigize uyu muryango. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitwa twabagenzi mu buryo bwa rusange mu Burundi bahagaritse imyigaragambyo yo guhagarika akazi nyuma y'uko baganira na Minisiteri ishinzwe ubucuruzi, ubwikorezi, inganda n'ubukerarugendo. Kuva tariki ya 27 Nyakanga bari bahagaritse imirimo bitewe n'amande leta yari ikomeje kubaca biturutse ku cyemezo bafashe cyo kuzamura ibiciro by'ingendo mu rwego rwo kwirinda kugwa mu bihombo. Abacuruzi
abashoferi b'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange basobanuye ko byatangiye leta ibaca amande y'amafaranga 200,000 by'amarundi ikomeza kuzamura kugeza kuri 1,000,000. uwo munsi hari wagize ati muri iki gitondo twakize abagenzi mu modoka ahakorerwa ubugenzuzi. ubuyobozi bwabajije amafaranga bishyuye bavuga amarundi 10,000 kugera ibubanza batiriwe bumva ibisobanuro byacu baduciye 1,000,000. bagaragaje ko impamvu bazamuye ibiciro by'ingendo ari uko leta none kubashakira lisansi n'amazutu bakajya kuyishakira muri Kongo Kinshasa yewe na Tanzania, aho ijerekani litiro 20 bayicira amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 300 na 350. muri iyi minsi abagenzi bifite baciye cyo gutega moto bemera kwishyura amafaranga menshi kandi bagatwarwa ari batatu kuri moto imwe, byaba ngombwa bakajyana n'imizigo. umugenzi ujya mu Gitega avuye Bujumbura yishyuye amarundi arenga 70,000 kuri moto, ujye ubanza akishyura 20,000, ujya Ngoza akishyura 45,000, abajya Kirundo na Muyinga bakishyura hagati y'amafaranga y'amarundi 1,150. umuyobozi w'umuryango Polisi y'Imana n'uburenganzira bw'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko ikibazo cy'ibura rya lisansi n'amazutu kuri sitasiyo zitandukanye kidashobora kuba ingaruka zihagarika ubuzima bw'abaturage nk'iyi. ati kumara iminsi 3 cyangwa 7 kuri sitasiyo humye ntibyabura ingaruka. leta igeze ku 30 y'amafaranga y'u Burundi, ubu harabaheze mu rugo batajya mu mirimo kubera ko urubatwara, aho n'ubonye uko amanuka ugasanga yishyura 80 cyangwa se 90 by'amarundi. Ndikumana asabye leta y'u Burundi gutumiza lisansi n'amazutu mu mahanga kuko ntandaro yo kuzamura ibiciro by'ingendo. ati kubaca amande no kubahana mu gihe peteroli itaraboneka ntacyo bihindura mu by'ingendo. ku gicamunsi cyo kuwa kabiri ubuyobozi bw'imiteri bwawe n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange bemeranya ko imirimo ikomeza ari ku bice by'ingendo bigakomeza kuba hejuru. umugenzi uva muri gare ya Bujumbura mu Ngagara ajya mu Gitega yishyura amafaranga y'amarundi 25,000 mu gihe igiciro cyashyizweho na leta ari amarundi 9,500, mu gihe ujya mu Ngozi yishyura amarundi 50,000. ariko bitewe n'abagenzi bari bamaze kuba benshi muri gare ya Bujumbura ku itariki 30 Nyakanga biracyagoranye ko imirimo igenda neza, hari abagenzi benshi batabonye imodoka zibatwara. agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya. abanyamakuru bakoze ba muri no barandika Manatwe Kenya yazamuye imyaka yo kwemererwa kunywa inzoga mu buryo bwemewe n'amategeko iva kuri 18 igera kuri 21 mu byasobanuwe ingamba zigamije kurwanya ikoreshwa rikabije ry'inzoga n'ibiyobyabwenge mu gihugu. uretse kongera imyaka yemewe mu mategeko yo kunywa inzoga, leta yashyizeho amategeko akomeye abuza abantu batandukanye gucururizwa cyangwa se kunywera inzoga ndetse no kuzamamaza birahagarikwa. nibikuye mu mabwiriza yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge muri Kenya, National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse. aya mabwiriza avuga ko ubu nta muntu uri munsi y'imyaka 21 y'amavuko wemerewe kunywa inzoga cyangwa se kwinjira acururizwa inzoga, yaba ari kumwe n'umuntu mukuru cyangwa se atari kumwe nawe. agaragaza ko abantu batandukanye mahurira abantu benshi nk'ahategerwa mu modoka, ibibuga by'imyidagaduro, amavuriro, ahategerwa imodoka, sitasiyo za lisansi na gare ya Moshe hatemerewe gucururizwa inzoga. aya mabwiriza ati nta cyamamare, umukinnyi wa siporo, umunyamakuru cyangwa se undi muntu uzwi wemerewe kwamamaza, guteza imbere cyangwa se gushishikariza abantu kunywa inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge. muri urwo rwego ibigo bikora inzoga ntibizongera gutera inkunga cyangwa se kwitirirwa amakipe ya siporo, amarushanwa cyangwa se shampiyona. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Kutumba muri Komene yasobanuye ko aya mategeko mashya ari umugambi mugari wa politiki y'igihugu igamije gukumira, guhangana no kugenzura ikoreshwa ry'inzoga, ibiyobyabwenge n'ibindi byangiza ubuzima. ati twese hamwe twashyizemo imbaraga zo kurwanya ingaruka mbi ziterwa n'inzoga, ibiyobyabwenge n'ibindi byangiza ubuzima mu gihugu cyacu. iyi politiki ije mu gihe Kenya yahanganye n'ikibazo gikomeye cy'ibiyobyabwenge. ubushakashatsi bwakozwe n'ibigo bitandukanye muri iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburasirazuba bwagaragaje ko umuntu umwe muri 6 afite hagati y'imyaka 15 na 35 muri Kenya akoresha ibiyobyabwenge. inzoga zikoreshwa n'agera kuri 3.2, itabi rigakoreshwa 2.3. bwagaragaje kandi ko abana batangira gukoresha itabi bafite imyaka 6. mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24 umwe muri 11 akoresha n'ibiyobyabwenge kimwe, cyane cyane inzoga, itabi n'urumogi. hanyuma abagize inteko ishinga amategeko ya Kenya basabye ko imyaka yo kwitabira imikino y'amahirwe ibizwi nka betting izamurwa ikagezwa kuri 21 ndetse n'amafaranga abantu basheta ntajya munsi y'amashiringi ya Kenya 50. ubwo ni ukuvuga amafaranga 500 y'amanyarwanda. ingaruka z'imikino y'amahirwe muri Kenya zagarutswe n'abagize inteko ishinga amategeko ubwo bateranaga kuwa gatatu baganira ku mushinga w'itegeko uri gutegurwa kugira ngo abanye ibihombo abantu cyane cyane urubyiruko baterwa ari imikino y'amahirwe. Depite Beatrice Serachi yavuze ko leta ikwiye kuzamura imyaka y'abemerewe gukora betting ikava kuri 18 ikageza kuri 21. yasabye kandi ko amafaranga abantu basheta adakwiriye kujya munsi y'amashiringi 50 kugira ngo bace intege urubyiruko rwabatswe n'iyi mikino ndetse rukaba rukiyitakazamo amafaranga menshi. ati dukwiye guca intege abantu bato kugira ngo batabyitabira kuko kubona amashiringi 50 bisa nabo bikomeye. ibyo dukorera urubyiruko rwacu ntabwo ari byo. igitekerezo cy'intumwa Rwanda cyashyigikira abagenzi barimo Kimani Ncungwa. uwo mushinga w'itegeko kandi uteganya ibihano bikakaye ku bigo by'imikino y'amahirwe bizajya byemerera abantu munsi y'imyaka yagenwe gukina. muri Afurika leta zane y'epfo yemeje kwakira abimukira benshi b'abanyamahanga bazirukanwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. isaba ko ibintu byafatiwe abayobozi bakuru bayo bikurwaho. mu bayobozi isabira gukurirwa bihano bari mu mujyanama mukuru wa Perezida Salva Kiir
mu bijyanye n'imari Dr Benjamin Borumeri uhabwa amahirwe yo gusimbura umukuru w'igihugu. Sudani y'Epfo kandi isaba Amerika gusubizaho viza yakuriyeho abaturage bayo muri Mata, igafungura konti y'amadolari ifite muri banki ya New York, ikanashyigikira ko Visi Perezida wa mbere Riek Machar aburanishwa. Ubutegetsi bw'igihugu bwatanze ibyifuzo nyuma y'Amerika icyorejemo abimukira 8 barimo 7 b'abanyamahanga. Igihugu cyo muri Afurika gishaka kwiyegiriza cyane Amerika binyuze muri gahunda yo kwakira abimukira b'abanyamahanga, gusa nta Amerika irasubiza ku byifuzo byabo. Mu mahanga mubwire ko Minisitiri w'Intebe wa Canada Mark Carney yavuze ko igihugu cye kizemera leta ya Palestine nk'igihugu cyigenga muri nzira umwaka muri y'inteko rusange Loni, ikaba ibaye igihugu cya gatatu mu ngize G7 bimaze gutangaza ko bizashyigikira icyo cyemezo nyuma y'Ubufaransa n'Ubwongereza. Iki cyemezo cyamaganiwe kure na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Trump yavuze ko bizabangamira ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika na Canada. Minisitiri w'Intebe wa Canada Carney yavuze ko iyi ntambwe yari ikenewe mu rwego rwo gusigasira icyizere cyo gushaka igisubizo cyo guhosha amakimbirane gishingiye ku bihugu bya Israel na Palestine. Ati Canada irateganya kwemera igihugu cya Palestine mu nama 80 y'inteko rusange Loni muri Nzeri. Ikimara kumva iki cyemezo cya Canada, Israel yahise ikinenga, yavuze ko ari igitutu ikomeje gushyirwa ku rwego mpuzamahanga kandi ngo bisa n'ibihuriyeho. Mu itangazo ry'ino abanyamakuru Ambasade ya Israel muri Ottawa yavuze ko kwemera igihugu cya Palestine atari guverinoma ishoboye, inzego zikora cyangwa se ubuyobozi bwitangira abandi, ari uguhembera no gushyigikira ibikorwa by'ubugome ndengakamere bya Hamas byabaye ku itariki 7 Ukwakira mu myaka 2 ishize. Perezida Trump nawe asubiza iki cyemezo cya Canada abicishije ku rubuga rwe rwa Truth Social, yavuze ko bizagorana kugira amasezerano y'ubucuruzi na Canada. Ati Canada yatangaje ko ishyigikiye ko Palestine mu gihugu cyigenga, ibyo bizatuma bigorana kugirana n'ayo masezerano y'ubucuruzi. Naho leta ya Australia yatangaje ko YouTube izongerwa ku rutonde rw'imbaga nkoranyambaga abana bo muri iki gihugu batemerewe gukoresha. Mu gukinga umwaka ushize muri Australia yemeje itegeko rigena ko imbaga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok zigomba kurinda abana bari munsi y'imyaka 16 kugira ngo batazikoresha. Ikigo kizabirengaho kizayicibwa agera kuri 32 z'amadolari. Ku ikubitiro YouTube ntabwo ari ku rutonde rw'imbaga nkoranyambaga zirebwa n'aya mabwiriza, gusa ko rugiye kongerwaho nyuma y'uko ikigo gishinzwe kugenzura ibijyanye na internet muri Australia gisabye leta y'iki gihugu kwiyongera ku rutonde kuko nabo byagaragaye ko 37% by'abana bayikoresha bahuye n'amakuru atabagenewe. Mu itangazo Minisitiri w'Intebe wa Australia Anthony Albanese yashyize hanze yavuze ko imbaga nkoranyambaga zikwiriye gufata inshingano zo kurinda abana kandi nta gushidikanya ko bari muri Australia bagirwa ingaruka mbi nazo. Ati nashaka kubwira ababyeyi ko turi kuvugutura umuti, biteganyijwe ko itegeko rishya rireba imbaga nkoranyambaga muri Australia rizatangira gukurikizwa mu kuboza k'uyu mwaka turimo.